bakunze basobanukirwa official reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Niki tuje kuganiraho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Tayari General John Numbi wigeze kuyobora igipolisi cya Kongo yifatanyije na AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23. Ndukuvuga uyu General John Numbi nyine yigeze kuyobora igipolisi aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze kazi n'amabanga menshi nyine y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko umuntu ujya kuyobora igipolisi cy'igihugu hari amabanga abazi ku buryo abitsa amabanga y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero tayari yamaze kwitandukanya n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi ndetse ahita yifatikanya n'iri huriro rya AFC Alliance Fleuve Congo. Gusa twanakubwira ko nyine yari yarabanje agahunga nyuma rero aza kwifatikanya, aza gutangaza cyangwa biza gutangazwa ko yamaze kwifatikanya n'umutwe wa M23. Kuri ubu rero ikirimo kuvugwa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa ni amakuru y'abarwanyi b'umutwe umaze igihe urwanira mu nkengero z'umurwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazwi ku izina rya Mai Mai Mobundo. Tubaza no kukubwira ko kandi Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso tayari yamaze gutegura, yamaze tanga umusanzu kwa Tshisekedi. Uti bimeze bite? Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yoherereje Perezida Felix Tshisekedi ubutumwa buvuga ko yifatanyije n'abanyekongo mu kababaro k'intambara z'urudaca zibasiye akarere k'uburasirazuba bwa Kongo, maze amusaba ko namuhamagara yiteguye kumufasha gutanga isomo ku bakora ubushotoranyi ku gihugu cya Kongo. Ikaze rero mwese mutari mwakora subscribe, mugakora share, ikindi mugatera comment ku biganiro n'amakuru cyane tubagezaho. Niki kuri ubu ikirimo kuvugwa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa ni amakuru y'abarwanyi b'umutwe umaze igihe urwanira mu nkengero z'umurwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazwi ku izina rya Mai Mai Mobundo. Aba barwanyi ahanini rero bagizwe n'abo mu bwoko bw'abaruba. Amakuru akavuga ko vuba aha rero bariya barwanyi ba Mai Mai Mobundo baherukaga gushyira icyegeranyo hanze kigaragaza ko bashyigikiye ihuriro ry'imitwe ya politiki n'iya gisirikare rya Alliance Fleuve Congo, na M23 ifatwa nk'igisirikare kiri huriro rigamije kuzakuraho cyangwa se kuzashyira akadomo kanyu mu butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Muri icyo cyegeranyo rero cyavuga kandi ko nk'abo bashyigikiye AFC na M23 kurwanya leta ya Kinshasa no gushyiraho ubundi butegetsi bushya bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeza avuga ko aba barwanyi ba Mai Mai Mobundo bashishikajwe cyangwa se bashyigikiwe na General John Numbi wigeze kuyobora igipolisi cya leta ya Kongo, ndetse ibi byongeye gushimangirwa na General John Numbi aho yashinze inyandiko cyangwa se yashyize inyandiko hanze akoresheje urubuga rwa X atangariza abanyekongo ko bagiye kubona cyangwa se bagiye kubona amahoro n'umutekano arambye. Mu magambo yo bwitegize ati, banyekongo muhumura, amahoro agiye kuboneka. Perezida Felix Tshisekedi yadufashe nk'ibicucu, ariko iki nicyo gihe ibyo ngo birangire, tugiye kubishyira akadomo. John Numbi rero avuga ko mu ntara ya Romami ni wo mu bwoko bw'abaruba, afite imyaka 62 y'amavuko, yinjiye mu gisirikare cya Zaire ahagana mu mwaka wa 1989, ariko aza gushinjwa n'ubutegetsi bwa Mobutu gukorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba wa AFDR wari uyobowe na Muze Laurent Désiré Kabila waje guhirikwa ubwo butegetsi bwa Mobutu muri 2007 kugeza muri 2010. John Numbi yarayoboye igipolisi cya Kongo, yaje gushinjwa kandi kuba inyuma y'urupfu rw'impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu Floribert, ndetse kandi nabyo byatumye yirukanwa mu gipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nyuma yaje gufata y'ubuhungiro, kuri ubu ari mu myiteguro yo kuvanaho ingoma ya Tshisekedi akoresheje Mai Mai Mobundo nk'uko bivugwa mu bitangazamakuru byo hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'inyandiko ze zikaba zibihamye. Twanakubwira ko izi ngabo zimaze rero ibyumweru muri bigo zaburiwe irengero. Hari urujijo rukomeje ku barwanyi byavuzwe ko bagaragaye mu minsi ishize muri Bibogobogo, aho ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru rero turimo gusoza, kuri iki cyumweru nyine nibwo mu mahana mu bivumu aho muri Bibogobogo utuwe n'abapfurero waje mu mutwe w'ingabo za Mai Mai, ivuga ko yaje gushinga ibirindiro muri ibi bice nk'uko amasoko ari aho ngaho bivuga, ndetse twanakubwira ko ibintu nyine bikomeza gufata indi ntera. Gusa twakubwira ko n'ubundi aho muri Masisi abaturage bo muri
Mupfunyishanga na Kibabi bari guhunga berekeza Minova. Mu gitondo cy'ejo rero nibwo abaturage benshi baramutse bikoreye uturago ku mutwe bahunga imirwano mu bice bya Ngugu, Rubaya ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Guhunga kw'aba baturage rero kukaba kwaratewe n'imirwano ikaze yabaye hagati ya FARDC na Wazalendo n'inyeshyamba za M23 kuva kuwa gatanu muri kano karere k'imisozi ireba Sake muri Bweramana n'umujyi wa Minova. Amakuru aturuka muri ako gace yemeza ko inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Bitonga kuva kuri wa gatandatu mu gitondo, ndetse uko kwigarura utu duce birashyira mu kaga umujyi wa Minova kuri ubu ku mupaka uhuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uku kwigarurirwa utu duce rero ni nabyo n'ubundi byateye ubwoba abaturage benshi bo muri ibyo bice, maze bazinga utwangushye barahunga. Nk'uko rero ibitangazamakuru byabo muri Minova bibitangaza, ngo abaturage n'ubundi bimutse bava mu byabo barabarirwa mu magana, aho abantu bari uruvunganzoka, bamwe bahunga n'imodoka, abandi bahunga na za moto zabo, abandi bahunga n'amaguru nk'uko byagiye bitangazwa. Hagati aho reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso tayari yiteguye guha ubufasha kwa Tshisekedi. Uti bimeze bite? Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yohereje Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubutumwa buvuga ko yifatanyije n'abanyekongo mu kababaro k'intambara z'urudaca zibasiye akarere k'uburasirazuba bwa Kongo, maze amusaba ko namuhamagara yiteguye kumufasha gutanga isomo ku bakora ubushotoranyi mu gihugu cya Kongo. Mu butumwa bwe rero burebure yatambukije ku mbuga nkoranyambaga, Traoré yanditse agira ati: nyakubahwa Perezida muvandimwe ukaba n'inshuti Felix Tshisekedi, igihe kirageze cyo kurengera ubwoko bwawe. Abo bategetsi bakomeye wirirwa ujya gusura ubaganyira nibo bafite byinshi bifitanye isano n'intambara y'igihugu cyawe. Ubu ndimo ndibyiyumvisha ububabare bwa bene data na bashiki banjye bari mu burasirazuba bw'igihugu mubereye umuyobozi. Nshuti yanjye kandi muvandimwe Felix, igihe kirageze cyo kugosora abantu bafite umuco ushingiye ku burere mboneragihugu. Ubu nararibonye muri politiki ni ingenzi cyane mu gihe uzi neza kuyoboye abantu bafite ibitekerezo byimbitse. Iyo hari umunyamerika wishwe n'umunyafurika akagwa ku butaka bwabo, ako kanya ngo igihe cyose gishyure kishyure nyine ikiguzi cy'icyo cyaha cyakozwe n'umuntu umwe. kandi ni Burayi naho nuko ntibareba ko ari icyaga cy'umuntu ku giti cye, igihugu kirabanza kikabiryozwa, ibya diplomasi bikaza nyuma. Umutima wanjye utewe ishavu n'agahinda kubw'abaturage bawe bari mu kaga. Igihe kirageze cyo guha isomo abashotora igihugu cyawe. Kubw'ibyo rero niteguye ubutumire bwawe nyakubahwa Perezida. Abantu ba Burkinabe basangiye ububabare n'abaturage bawe, kandi igihe kirageze ngo urubyiruko rwo muri Afurika ruhaguruke rurokora umugabane wa Afurika. Ayo rero ni amagambo ya Traoré, Ibrahim Traoré, uyu ni Kapiteni Ibrahim Traoré, wavuze rwose ko yiteguye gutanga umusanzu kwa Tshisekedi, yiteguye guha umusanzu Tshisekedi kubera ko ngo abaturage bari kuhaburira ubuzima ari benshi kandi bitagakwiye. Agaragaza ko yiteguye ko Perezida Tshisekedi namuhamagara tayari nawe yiteguye nyine gutanga umusanzu wo mu guhagarika ubwo bwicanyi bukomeje kwibasira abaturage cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.